Letsholo la ho entwa ha maqheku le ntseng le lebelletswe ho kengwa tshebetsong bekeng e tlang le behelletswe ka thoko nakwana hore ho phethelwe letsholo la pele le tsepamisitsweng hodima basebeletsi ba bophelo. Starting next week on Monday, 17th May, we'll focus on healthcare workers who have registered but not vaccinated yet, and those residing in old age homes across the province. Ka letsatsi provinseng ho tlalewa palo ya ditshwaetso tsa COVID-19 tse ka bang 320. Maqheku ana a re a hloka ho entwa ka pelenyana. Ke ikutlwa sentle ebile ke ntse ke emetse menyento e gonne rona batho ba bagolo re emetse thata. We are not yet rid of COVID and we won't be for a long time. Basebeletsi ba bang ba mahae a maqheku bao e seng basebeletsi ba bophelo ba re ha ho monate hore bona ba qhiletswe ka thoko. I feel a little bit disappointed and my heart is going out to these people because they are also at risk, and as far as I understand the third wave is really very dangerous. Ha jwale provinseng ho se ho entilwe basebeletsi ba bophelo ba ka hodimo ho 22 ho ba 40 ba ingodisitseng. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng.